Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nasdaw da Celia ken Diana itilangan ni Bakit Ansing. Gaputa nagpeles da ito'y akas lamay sa abaknang. Nakuna dagiti dua abagbagay ti Bakit tibado na ngayon suot na. Itinaytamit lagun daw ay nagbaligi da Ruben ken Lindon anang parmak kadagiti bandido akabusor ti tribu da Pangulo Baltasar. Kastauna ti panagyaman ti Pangulo. Gaputa na po kawan na naman pinsan dagiti bandido. Iti sana nagbayag. Nagpakadan dala ka Ignas iti tribo. Ken naglidaymet ni Sinay. Gapo iti ipapanaw ni Lindon. Iti sabali abangir. Napaliiw ni Doña Dolores ti sabali nga iwas ni Unyol iti mansyon. Nakuna na iti bagina. Asan langen nga aramid iti sana nasayat ni Unyol. Gapo tapatayin da. Kabayatan na. Inkasan ni Lindon ti paltog na. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Apay nga kasam ti paltog mo, Manong? Kaya't kun apatayin ni Fortesa. Agsagana kan, Ruben. Mapasama kan ti gubat dito'y probinsya. Ripuugan tan ti grupo day tiyay nga awanan pain. Manong Lindon. Nakasaganan dagiti igam nga aramaten ta makilaban. Ruben, Lindon. Apay ka di, ang kalignas. Amok ang nakasagana kayon arumaot. Dahito titandaanan nyo. Ipatpatag kayo akakaanakak. Ang kalignas. Agan-anad kayo kuma iti iraraot yu iti balay ni Fortesa. Jak kayat nga damatay kada kayo. Ang kalignas. Da kayo laangan nga agkabsat tinabatbati a pamilyak. Ulitak. Jak kayat nga damatay kada kayo. Apay na pauli makamatan, Manong Lindon. Pampanunutak ti imbaga iti ni ang kalignas. Kasanon no may sakadata ti matay, Ruben? Awan pilpil yan ti bala. Kasanon no siyak ti matay? Hindi mo kumasawan ti kasta, Manong Lindon. Ruben, natin ko. Inarakop na, Manong Lindon. Alala kung dito akong daway. Tapno arakupan ka. Ipariknak pa'y ti pamatag ko kas may sakapsat mo. Laglagi pam dito, Ruben. Ipatpatag ka akapsat ko. Kasta mat, Manong Lindon. Nabayag ka panawan. Adyak narik na ti pamatag ti may sakapsat. Nagasatak. Tanadaanak iti kapsat akaskan ka. Nagasatak, Mat. Gapot asi ka ti Manong ko. Ket no nyaman dagiti santa nagkinawatan iti kalabas. Lipatan ta na mamimpinsan. Itanamtan kan lipat. Wen, ading ko. Arakupon kamat itinairot, Manong Lindon. Nakitak ti panagin narakop dagit agkabsat. Sapay la kuma. Tagbaligi kayo amang parmak kan ni Fortesa. Ipalakam yu kan kuha na ti saam. Kan rigat nga inaramid na iti pamilya tayo. Isu ti utak. Amin dagit ti riribok. Kan adon ti pinatay da. Nasakit tinakam ko. Iti panagkatay dagiti ipatpatag ko iti biyag. Dinadaol dahi di a Fortesa tinapintas amasakbayan mi. Isuarumbang laang amataya. Umahayin dagiti anak ti Agila. Amang sipayot kadagiti rugit iti kagimungan. Agsublitan ni jay mansyon, honey. Sana rumbang agbayag ta dito'y sentro ti ili. Adakan ka, honey. Oy. Oh,
Apa yan nagsinaay ka itinaunag, honey? Daka mo, honey. Kaslang amin at napakariribo ka. Oh, amang ano nabanog ka lang iso akasta itatiringnam, honey. Nalabit akasta, honey. Makumi-kumak ngami ni Tigalman. Nagkatuti nararabit ko. Honey. Ala, mapantan itayan ti kotse. Nalpasan ti gagarak dito sentro. Anyat makunayo, Celia, Diana. Magustuhan nga tanilyon tila nga kamapan sumarungkar kan kwa na. Sigurado ang magustuhan na. Auntie Ansing, nagpintas ka. Pudnuti ko na ni senyorita, manang Ansing. Bagbagay mo man ang tiinsuot mo akawis mo. Agyaman nak, no kasta. Ay, ungayam. Nakasagana ka din dagiti makan nga imutan tayo iji pagbaludan. Wen, manang Ansing, itaypay nga insagana. Sige, mapan tayo nga ruden. Intayo ni iji pagbaludan. Kaya't ko na makita nilyon. Nati jail guard nga tamanin sumarungkar kanyak. Nalabit ani Ansing. Awan mo tan sa balya sumarungkar kanyak dito pagbaludan. Ngam sanak pa'y mo nagdigos. Kababain mat kan kuana. Sana bale. Tain suot kumat. Tibado kan pantalon ngayon sagot na idi kanyak. Mapanakon iti visiting area. Agyamanak, tas sinarungkaran nakmanan dito'y pagbaludan, Ansing. Oh, apay nga umisom ka lang. Awan. Kaya't ka lang nga makita. Anya? Kasla, saan kamot nga mina? Nagdagos, layawn. Okay lang, ay. Awamat kit di bibiyang ko. No, saan ka nagdagos? Tinapatag. Insuot mo tibado aginatang ko para kun ka. Pasensya kan, Ansing. Kumusta kan, Leon? Ayos lang, Ansing. Talaga? Wen. Awan ti, saksakitum. Awan, Ansing. Ay, amang ano na kasi nga akin ka, Leon. Apay kuma ang makasinga ka. Kat awan matararamidak dito'y pagbalutan. Ay, ya. Ay, Agyamanak, gaputa si marungkar kamanen. Ay, inulit mo manan nga imbakatay ta. Leon, matetens ka kadi kaniya. Sa bagay. Oray siya. Matetensak kan ka, Leon. Ay, mababainak pay. Anya? Nagmayat kayam ti pa nagis-isem mo, Leon. Makaay-ayo akitaan. Sika talaga, Ansing. Wow! Ay, wan kayam, Leon. Kanam dagita imbalon ko kan kaamakmakan. Makaamukan tumutan namang tad ka dagiti kakadwam diti pagbaludan. Wen, Ansing. Agbusog ka, Leon. Ay, di mo baybayan ti salunat mo. Agpapigsa ka kit di. Ta, apag isunto no, makarwar ka diti pagbaludan. Ansing. Di kagdanag. Yam amuk tuken kati abogado amang ilukat. Wano mga dalmanan iti kasum. Nalaing da jing abogado. Agyamanak manan, Ansing. Manipod
Pimanaw dalindon dito'y tribo. Kanayon ka, nga umay dito'y turod. Akaslaan taor orayem. Sinay, anak ko. Tatang. Nagadayo, tinakay turungan ti matang mo. Sinay. Kanayon ka, amalmalday. Ni kadilindon, ti pampanunutem, anak ko. Juan, tatang. Dimon orayen, nilindon. Amangan, no saanen niyag subli, dito'y tribo tayo. Jak mapukawan itinamnama, tatang. Patyak nga agsublimat la dito'y nilindon. Ngem, saan? Asigurado nga agsubli pa'y dito'y. Agsubliman wan na saan. Urayak lata dito'y turod ang nagsarsaritaan mi idi, tatang. Anya? No daak dito'y turod. Maup-up ti iliw ko kankwana. Kasla marikrik nakpay lang aming ti presensya na dito'y. Agayat kan, kinilindon. Sinay, anak ko. Jak ilibak, tatang. Nagayatak iti damo pa'y laapan nakakitak kankwana. Naungputan ti oras ti panagbibisita Ansing. Ay, buwan nga rod, Leon. Nagbiit ti oras. Leon. Apay ka di, Ansing. Ay, mabalin ka di nga ibalod nakmeten. Anya, apay kumangay balot ka, Ansing. Ay, ibalod nak di tapusum. Di kayat ko asawan. Si kamot tan timang sentensya kanya, Leon. Sentensya anak, iti tungpal biyag. Apan na kay balod ko di tapusum. Anya. Ala ni auntie, nakaisang matlatan. Wala rod, senyorita. Nakaragragsak ni Manang Ansing. Auntie, kumusta kan? Manang Celia, kasla dinak nanggag ni Auntie Ansing. Kasano amang nagnaka kat nagadayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kastoy kayam tirik na ti mabalod. Ha? Ay, agyaman nak. Nagsao kamot langan, Auntie Ansing. Ngam, anya di ibagbagam arik na ti mabalod. Kuha. Nagmayat kayam ti mabalod iti puso ni Leon. Anya? Oh my gosh! Nagragsak na gayat! Auntie, nakadanon tayon dito'y dagos da Tata Ignas. Ngam, kaslan na ba ti pala tirik nayo iti pagbaludan? Talaga nga imbatik ti ayat ko kanil yun. Ta imbagla taraknen na. Kaya't kada asawan ti panangibalod ni tatalyon iti puso yo? Kat agayan ayat kayon, Auntie? Ay, saan kami pa nga agayan ayat kanil yun, Diana? Mutual understanding pa'y laeng. Anya? Imiu kami pa'y laeng kanil yun. Pinanawan na ko ni tatang dito'y turod. Kaya't ko pa'y latagtali na at dito'y. Jak malipatan ti panaggubal mi idikin ni Lindon. Nagdenat dagiti bibig mi. Kasla marikrik nakpayla ang tibara ti bibig na. Anyan na ito yung marikrik na.
agayatak atalagan kinilindon. Ngam kasanon, no saan kami nga agkita. Diana! Celia! Kartingan nyo tumasidag ditoy! Apay ka di, Ante Ansing. Apay ka di manang Ansing. Kas ka lang maururaman. Ay, nagsublin! Anya ti nagsublin? Nagsublin ti sa nga ilik. Sino sa nga ilim manang Ansing? Ay, na! Awan mo ti makita ka sa nga ilim Dahito'y man, kitaan nyo. Ha? Addadara iti paldam, Ante Ansing? Uwan, Diana! Sa wakas, agbinulan akmanen. Ay, madahanak tupay iti anak. Manang Ansing, saan ka nga agbinulan? Adda na to gawam a ketchup. Aniya? Ay, kita man na naimbag no ketchup nga agpaisowan no dara, Diana. Aping umisem ka, Diana. Ay na, Ante Ansing. Ketchup ngagpaiso ti adda iti paldam. Mabiglang manang Ansing, tamangalak iti pagpunas mo. Sayang. Kunak nagbinulan akmanen. Maawatan ka, anak ko. Ngam, di ka kumaunay mangnamnama, kinilindon. Tatang, Di mo parigatan, ti bagim. Kasanon, no saanan niyag parangpay, nilindon. Nagbayag ka, ngagtugtugaw ijay turod. Maliman, itay nagsubli ka, diti balay. kayat ko lang amin apanunutan ni Lindon. Tatang, mangnamnamaak nga agkita kamin tupay. Sinay, anak ko. Anya nga tandar aramidan na ita. Nangan nga tan ni Lindon. Sapay la kuma, tadi na baybayan ti salunat na. Sinay. Talaga amang namnamaak. Nga agkita kaming tupay kin ni Lindon. Tatang. Dagito nga igam ti aramatan mi arumaot ang kalignas. Agan-anad kayo kumakan ni Ruben, Lindon. Kaya't kayo kumatulungan. Tapno mabibiit ti panakarpuog ti grupo ni Fortesa. Sana narumbang asumurot kayo pa'y ang kalignas. Kabalan min kini Ruben ti lumaban. Lindon. Di mi kaya't amay sagmak ka ang kalignas. Agtalinaid ka pa'y la dito'y balay daan ti Ansing. Mangnamnama kada kayo nga agkabsat. Agtinulong kayo nga rod adwa. Numakarek na kayo iti peligro. Amo yung ti aramiden nyo. Angkal. Namnamaag ti panagsubliyo as ibibiyag. Katjak kayat nga adda kada kayo ti matay. Ang kalignas. Ipatpatag kayo akakaanakak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.